Ош шаарынын көчөлөрүнүн биринде жылаңачтанып алып бараткан киши бат эле тегеректегилердин көңүлүн өзүнө бура алды. Басканында бир башкача болуп, алгач алыстан караган кишиге кызсы бал көрүнгөнү менен эркек эле киши. Жараныбыз амандыкта үйүнө жетет деген ниетибиз бирок бат эле текке кетти. Анткени жылаңач байкебиз жолдо бараткан унааларга тийишип, айрым учурларда жыныстык органдарын да көрсөтүп, бат эле айдоочулардын кыжырын келтирди. Ал гана эмес, айрымдары чыдабай унааларынан чыгып, анан аркасынан кубалап кол көтөрүү аракетинде көрүштү. Бирок бул окуяга күбө болгон тартип сакчылар жарандардын араздашуусуна бат эле жетип барып тыюу салышты. Çık. Manyak nasıl yapar? Çıksın yok. Hadi biz böyle. Ha? Dur. Esnese olacak, dur. Niye yolun ortasına girip aldın? Kuşlar gana. Kuşlar. Жол жүргүнчүлөрүнө тоскоолдук жаратып, бейбаштык кылган жаранды кармашкан соң Жол кайгыл милициясынын кызматкерлери ара чолоодо командирлери да эмнеге мындай абалда жүргөндүгү туурасында маалымат ала башташты. Албетте, жылаңач байкебиз атын айткандан башка так маалымат бере албады. Саламатсызбы? Не болду сизге, тынчылыкпы? Я. Не болду сизге? Эмне үчүн бул акыбалда жүрөсүз? Байкем. Байкем. Ne oldu sizge? Ne oldu sizge? Atınız iyi mi atınız? Yapalım. Ya. Yapalım. Ne oldu? Kim bir çeşindirip öptü sizle? Hiç kimse. Adam ne oldu? Ne için bok oldu? Adam güçüne tur atmayın mı? Ya. Ova. Dursanız. Evet, durun. Oyun eksik narkomanlar boyunca, uşu boyunca ne olacak? Qaytalap koysanız, ne boyunca deysiz? Narkomanlar boyunca değil. Narkomanlar boyunca ne kıldınız sizler? Uşu. Çok dostsuz bu. İzdivaysa kanda kılmaydı, короче. Dur. Yola. Otur koy. Эмеге барасыңар? Наркологияга. Албетте, алгачкы сурак ийгиликсиз аяктаган соң жараныбызды наркологияга жеткирип, мастыгын тастыктамай болушту. Байкебиз анан бул жактан да мүнөзүн көрсөтүү аракетин көрдү. Giriniz, жүрүңүz. Koy ver beni kolumu. Dur. Жүрүңүz. Koy ver de beni. Soyuracak olsun. Koy ver beni kolumu. Koy ver. Ay! Gir. Uzakaya gir. Dur. Gir. At oğlum. Ош шаарынын тургунун тийиштүү текшерүүдөн өткөрүү да кыйын болду. Сүйлөгөнгө алы келбей калган жарандын үйлөгөнгө да алы келбеди. Жашаган жериңизди билесизби? Кайерде жашайсыз? Оштун кайында? Oş yerim. Жақсыны айтсаңыз çıkıp edесіз. Nurlan. Мен қараң, атыңыз не? Маған үйлеп қоясыз. Кел, биядан қарма, бұяқтан үйлейсіз. Ama gidiyor. Кел. Үйлен. İçi yürügana sekin ile. Үйлен, bir minut Үйлен. Bir minut үйлейсіз. Үйлерің. İçmeyin. Үйлен. Үйлен дегенде үйлер айтсаңыз. Үйлен, қатты үйлен. Үйлен. İçmeyin, normal. Жараныбыздын мастыгын тастыктап алышкан соң психоневрологиялык ооруканага жеткиришти. Анткени өзүнүн айтуусуна караганда ошол жерде каттоодо турган киши имиш. Ben işimi özüm biliyorum. Haydi anla görüştü. Niye anda kılasın sen? Niye anda İslam'lık'a telefon oldu şey. Ben tuğaldan çakırttım.
Evet, etçe iştalımçı göçüde kap getirip men uşunda gol yol kötü jüre oturan bolsa malim. Men buna yağım çeşip koyup bundan da oturam men. Oturma abet geçeyim. Maylimi? Anda kılbağla. Malim kon iştarap 10 saat bolsa gol oturup berem sağlıktan. Anda gol tutup aldım sen anda. Da deve uka. Vurdu meni buna açı. Vurdu mu? Ne? Кандай болгон күнү да өзүнүн атын тага табаган байкебиздин туугандарын чакыруу үчүн таң аткыча бул жайда калтырмай болушту. Анткени мастыгына байланыштуу өзү тууралуу эч кандай маалымат бербей, эртеси соолукканда гана так айтып берет деген ниет менен жайгаштырып коюшту.